Bonjour, hello, bienvenue, mirë se vini. Sot do bëjmë një video në tre gjuhë, kështu nuk do postoj tre video në tre gjuhë të ndryshme, po një video në tre gjuhë. So this video will be in three languages, so I don't have to post three videos in different languages, but one video in three languages. Donc cette vidéo va être en trois langues, ainsi je n'aurai pas publié trois vidéos, mais ce sera une vidéo avec trois langues, même si je parle plus de langues que ça, mais ici le but n'est pas d'étaler ma connaissance, mais de créer des liens entre les connaissances dans les différentes langues et les différentes cultures. So the aim here is to connect the data between different culture and different languages. Qëllimi këtu është për me lidhë të dhanat, me i lidhë informacionet në gjuhët e ndryshme, në kulturat e ndryshme, dhe jo për me shit ment, sepse normal që dia e kultura jam është ma gjanë se keq, po do ta kufizojmë këtu me këtë. Në këtë video du me fol me ju për origjinën e fjalës motor, që ka dhënë mater, materia, edhe water. So in this language we're going to talk about the origin of the word motor, who have brought the name mother actually, and matter, and water also, which have brought the name that is father. Dans cette vidéo, donc, nous allons je vais vous parler de l'origine du mot matière et mère. En tout cas, mère dans les autres langues, parce qu'en français, c'est encore autre chose, mais en tout cas, la matière qui vient du mot moteur, ship en albanais, et le mot water. Donc, water qui a donné le mot father, ou water, oui, enfin, qui a donné le mot père dans différentes langues, mais pas en français pour le coup, mais dans bien d'autres langues. De ma fan motor, kur e dajmë dy, është mater, ok? Mater, c'est materia, do me thonë që man ter edhe man tër, pra man çdo gjë. Ashtu si water ose vat, do me thonë është vat është si thuhet, s'po gjej fjalë tjetër veç water shqip, po do me thonë vatra është pikërisht veni ku mahet zjarmi i gjallë, ku mahet gjallia e gjallë, e water, nëse shkëmbejmë ven e bën, si mund të ndodhë shpeshherë si në barka e tjera, atër water e dajmë dy e do me thonë batër, pra ai që bën tana ose ai që bën terrin, sepse terri e tëri është e njëjti simbol edhe e njëjta origjinë në pikpamjen e metafizikës. So the word mother come from the word motor and mater in Albanian, which means sister. Motor means sister, and mater is the one who contains the whole, but also ter with two R, it also means the darkness, because we know now that everything is coming from black matter, right? Donc le mot motor, qui veut dire sœur en albanais, a donné le mot mother, moeder, madre, etc., etc., dans les autres langues. Et le mot water,
ou plus la première syllabe vat, qui d'ailleurs est le nom de mon père. Donc c'est le foyer, en fait ça veut dire le foyer, donc le foyer du feu, le foyer de la transmission, etc., etc. Et étymologiquement, le V et le B peuvent s'interchanger, et donc nous avons vater qui peut aussi être banter, et donc ban en albanais ça veut dire ce qui fait, ce qui confectionne, ce qui produit, et la première syllabe de mater, ma, ça veut dire qui contient, qui sous-tend, qui possède en son sein, qui porte en son sein. Et comme je vous ai expliqué, ter, dans les deux cas, donc ça veut dire la totalité, l'entièreté de ce qui est, et ça veut aussi dire la noirceur, donc puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute que tout émane de la matière noire. Et donc, voilà pour le mot moeder, mater et motor. Et en fait, si on pousse encore un peu plus loin, donc au-delà de l'étymologie, le symbole de la sœur, donc motor, qui a donné mater, qui a donné matière, etc., c'est, comment dire, dans la culture pélasgo-illyrienne, la femme est primordiale et centrale, évidemment à la communauté, à la famille, au foyer, etc., etc. Et c'est donc la syllabe ma qui veut dire celle qui contient, etc., comme on vient de dire, et ça fait référence en fait aussi au fait que en Albanie et en albanais, lorsque la mère et l'enfant ont grandi, eh bien l'enfant, donc que ce soit une fille ou un garçon, va pouvoir appeler sa propre mère, et va pouvoir l'appeler sœur en fait, donc motor. Et moteur, c'est comme le mot moteur en français du coup, ben, c'est précisément celle qui contient le tout, celle qui sous-tend le tout, celle qui tient, qui sous-tend, qui contient, etc., etc. Et vateur, donc c'est celui qui fait, celui qui produit, celui qui fait. Et donc on voit que dans un sens métaphysique, la sœur est en fait presque, comment dire, l'archétype de la mère est directement relié donc à la sœur, puisque précisément le couple, pas le couple, mais le binôme mère-enfant est ce qui a donné toute l'humanité, quoi. So in Albanian, the word mater and mother, which is the same etymology, motor in Albanian, it literally means sister, and it's used also in today's time, but also it has been like that for millennia. When the child is grown, he can call his mother mother and ama and mama and so on, but for like it's it's challenging to explain, but like in a friendship sense, the child, so the grown child, will call his mother sister actually, because precisely the binôme of the mother and the child is what had brought all humanity, right? Atëherë na e dina se për shembull sot kjo vazhdon të përdoret kur na flasim normal me shoqnin, po edhe me nanën tonë kur jena të rritur, ne jemi ban të rritur, jena magjorën, do më thonë kena kaluar moshën e fëminisë e tjera, ne i thrasim nanave, nanës tonë, mama, ama, nana, e tjera, po edhe i thrasim motor, apo jo.
për me tregu pikërisht atë solidaritetin, po dhe atë komplicitetin, do më thonë ajo afërsi e ngrohtësi shpirtërore që mahet e gjallë për te rolit nënës, pra është nana e tjera, po nana bëhet motër, bëhet do më thonë ajo që është ma afër, po shoqënia më e mirë që mund ose po shoqënia më e mirë që mund gjej një njeri. E do më thonë kjo fjala motor ka dhënë pikërisht fjalën matter edhe mother shumë gjuhë, jo veç në anglisht, do më thonë moeder, në hollandisht, madre in italian, në italisht, në spanjisht e tjera. Edhe, do më thonë, edhe herë, mashkullia është normal, ka venin e vete është kryesore, siç e thot vetë fjala vatër, pra batër, okay? Po matër edhe motër është ajo fillistarja ose primordialja, se pa motër e pa matër, atër nuk ka asë vatër, asë gjë tjetër që mund të trashëgohet. Yes, mother and motor, so sister, it's related because precisely again if there is no mother and motor, so the sister, symbolically the sister, because again I explained to you how the mother can become the sister when the child is grown. And there will be no vater, so no father, if there were no motor, so a mother. And precisely that's why the feminine, it's primordial and it's central in all culture, as it should be, even if it's not for the moment. But I mean, it's not in all culture, but it's very important to remember that precisely if there is no mother, then there is no father, because again, the feminine is what brings life and what sustain our existence, so we can grow and precisely become fathers and mothers and sisters and stuff. Besoj se do ta halom me kaq, po më thuani si ju duket ky formati me 3 gjuhë në një video, edhe pse normal do të jetë çik sfiduese për ata që nuk I kanë ndoshta këto gjuhë, do më thonë nuk I përdorin, po njëri edhe mund mësojnë në I fjalë ose një tjetër, s'ka nevojë me ditë tan gjuhën, po ideja është edhe herë me kuptu menjen simbolike, pra metafiziken mrapa fizikës, edhe burimin edhe origjinën e themelin e çdo gjëje që pikërisht na e dallojmë me sy, se është materja, po para se mu dallu me sy, është ajo që man terrin e man tëren. So let me know what do you think about this new format in 3 languages. I hope it won't add more confusion and it will make sense, and maybe also catching some words in other languages, it cannot be a bad idea, right? Donc j'espère que ce nouveau format va pas trop vous perturber, parce que c'est effectivement un peu sportif, mais comme ça vous aurez l'occasion aussi de peut-être apprendre 1 ou 2 mots dans d'autres langues, mais surtout de croiser les informations et de voir qu'effectivement le dénominateur commun, ben, ça restera et ce sera toujours l'origine et l'étymologie
qu'on peut faire à travers, avec l'outil scientifique, donc qui est la langue albanaise. So thank you for your attention. Merci pour votre attention. Je vous leuk pour vermanen. De zien aan de video theater. See you in the next one. On se voit dans la prochaine vidéo. Bisous, merci.